Buat penyak sarkar ke mangsa tu. Ni mata ke pelong ni cherry blossom. Ni mula benau cherry blossom dam tai upun pisah. Hendai tu cherry blossom ni masih umbam, belang umbam, beri umbam. Dari usok pelang pat. Hi, lada ka sarkar kalau rak ben kentiu yo sok pelang. Yaki marap kasih tasim kan ni kesenjaman kong. Ai ba ka sarkar kam so tu ba yo sok pelang di bendan hak kalendar jong sarkar. Kabah sini senam. Kembali jebuk pa ya uciri bersam haka atam festival nek atam kalendar jong government. Nah itang ko ban ok. Kamau kan ro kumbala pau syai hang ni kedai kawai na kathain le sela banong kaba on sa sya phai khman lut habaro kinong sung jong kacela namar kala penmi yaki babun ba ki marep apo kacela ki ba ki briu ki bang e uwei na ki udeu so phlang ubahayu du ki wad be yo so phlang na kedai kathain menin hi gasngi ha ka arpui tarik urisa warjar arpolai layo i ba kate kata masa ka baning kong e ban kentiu ya ka kamrep sok lang bat ki wi de ki jajing rep ni ki jing bam ki bala penmi na kate kathan kan thup ya ki jing di pengat ba pher bat ki rukom shna ki jinit ki jinat ki bala shuthany hi da ka kati bat ya kini ki ke ibaro ashura ba ya kate kata masa bat ya kate kata masa la ai ka jing snok tilang da ka seng samla katolik holy cross parish makunro bat ketenat art and culture tourism Megalayan H limited HFU Finance Department Nesfas. Bat syusyur hagan ni kata masalah yo i basibun ba kirudon sap kila kirudon san ban pen iya la kejong ka sap ruai ne sap syat kejong ki. Hagan ni ka program ukong san ubariru MLA kan ni kathan uban taidor lengdo ulayo ban wan aiman sim ya kita gibriu ki ba pen mi ala kejong ki marep ne kinu ki bakila sei madan hakate sngi. Hakate sngi uban taidor lengdo ulayo sendan ban pli ya ka ying kilan met hapo kate school ka badan hapo kate parish. Nasfas dalam bak nasfas ngelayo jengkit di kong lapon yang ada nang tai om pengkre yang jeng bam lani ki chur lani ki sok badan nak sinong jongpi ada nang ta padai sai jengkit sai kena semla nang ta padai nang sawan sini pan pengkre dengan don kini ki sok bang yo nak sinong bahaya ngasem ki parlok bana sinong thau ni man rakyat kini ki sok ki jelang kita usok raman usok jauh khaksi usok jauh ubangi usok jauh dekat nang ta pada ka sok plang ka bang rep nasional so nyamtra de nawa situng nang tau sok priam ro badan na ki than ikini de sing bambat we de udah nyang plang uni de bami bha hau benai na do benai Oktober nang ta November de tang hau benai November last week kumtu la jano la rung no sapok hendau hanten sakala yang long nang tau sakala thap bali ikini be se jon himan snem se ban man kor ikini man kor ni sai rat ni sing bam na ka sinong sing saki wei pat kiyo bukan marjan saki senong sung. Di kapak kampung san ni sopang di buat kiri di kelapa ni tu kan berdua di vet Uni soplang udah bakire ya senong jong ni kantam na put mau kendreu serum kata gi ong than khat senong jadi kini than senong hi kudon kiyo ba marjan bun ko gayo slip lat kini kiyo jata makadong jadi kini soplang kiman haman la kini senong kudon yau ni sok lang itung hakibun dedna kibun la ne gitu ki ong ki lum selai tiga hakatu kebun ni lapung krep hayaki nang ta pada la ne ka selai in sai tung berbor hau benai ba Februari bat hau benai balai u benai Mac ni pengkrep u dalam pengkrep itung rengkat padupan menguar ila mentung lang rengkat ka jelang hakasu penur balong multicrop kan ting tung lang hacu te kemun ila dalam tung hatu hadin lau benai basan bat riu ni juan kumtung itu kuat na iu kan dala ada pengkuat kumtung ila jaka ba kham long sanyung hap ku yu asin system jaka ba long babiang ki jaka kinda senyum itu tang sin system nang ta pada hau benai uniu benai November benai Oktober na dok sedang jong benai ila ben kai yu man la ki yau ki bang don ipung ku yu yau ni slap dan ki slap di basau ki bang leti berkafla kadai bajrangam king khot sop lang lani ong da phrang at not kamun ikin ku yu da ka bang isin da o ha ukria lani hakasang tinggi klek lang badu siap hadin padang sakukoi akakti hadin nang tapada ki e kidon basni kum kakhi ta ni ot ma daka tari la daka tari hadin sasai bahaya ka bakan khoj hadin natang sabta wangan di sinyo kata ka bang kukui ini lang ti uni saplang ide na du umi banai basau banai bakat wei kat arkan kut hadu banai balai hadu perni datu
yang tu kalakut lah yang faap yang dia ka senang beban Yêu sa keleng mo ngisi nang idang lai dia betang hapo yêu do bet silong Pi sendi kan lo sarai sekilo. sekilo ngisi dia be lai spa da teng kam du nama asam phau tang ba berbuat das lai spa bet sekilo de la si Sin kong naga liang kan ikatan. hoi kesin barang kona ni kathan jongi ma bangin yo kumya kani ka soplang festival ngi kerman skem lang ba kani la si mo la si muslim nani hakano kuno ko porgin sa yo biang tengin sala ban ong kham pha ma tang ba chi ma chi sem jongi Hakano ka dur pi pelang ya unik ini. Uni kenyangam udon haplang te ubam roda kenca tangki plang bat umbam jingbam ai la nu kenyang hela nu plang nu kenyang long babang ma na ban pacong Kumno piset ini. da su bunta nini na plang ang parwe wai tahap ciat nang na plang te tahap borti na borti tu dalalang tu si borti tara si dah hapun ru hap raj hapun kuj ha ni balat hataban pun kuj mardon seniru dada kuj har ong long taban bam hapun kuj ha Ban yo hadu sikan ne hadu kan nus ni taragan ba. subut dada don dada kam bun seka bun te tang sang la yo se bun te long seniru yo ra asing la sing simpor song hacik bun song dan mek bersih sini Mar kidan yang bami kamu step dan ni. mun da thang ka sing kum tu kam ngan kam cepo tu terai plang ndala kam rum sing da kam mi sa cerong Ini pati biskot ni kiba pira pi. ini berap hin kabar Musla asyar umso nyamtra umso Untuk syukur baik miswa dengan labu cakapu ke babiang ha ngisu matapat isu pemanak sini pan ngisu leu ken hagi ni kibiton kini ingin persiat kilong baik ki badang original baik bidang melong dawai baik Duita rayu. Duita jok. Duita jok. Hoi. Sina dok jok. Te cerkin jok. Dek kan ni ba pinsna te duita ra. Bampori ko malay singi. Lais ngi wei. Hoi. Te kamu pi plek pi lek. Kat benlong tem long sitayo. Kita yo tang Kat benlong tem. pi lek di sei. Sudah bapak. Sano? Dan bapak. Oh la don bo ada. Misna berikan than hai ngan ong kapno mo long la kacong kasap ka ba ublay tak mut ngan ong kapno hai long asno tenan ba kini siang samla ke la penlong kini ke festival mentakas ni hingi kumbadon kumba ublay la ngi kita kasap ngi yo ban penmi akan ke yo pangi la ban jadi ba ngi ru kum kinang snang la ban pendap ban penbiang hi sampai kucing dan kam kan Kata kamu bahag Islam suhaw hak dikalak itong tinangat kila pemisna nane kiyem basa kiyem sa jam itu dengan doa ay betai abang kipri tuan sa kasalaju menurut kaji tinangat dimana yang dikira kumtiwa tiwano kaji tinangat di kita ki heritage sana di mana orang berai abang ini bahkan apa kahima kaiden jadi lima baris pak, lima kemudian lah kejenek, kemudian lah kejenek kom, kemudian lah tidustur, kemudian tu lah kita kejenek juga dulu, kolong buka ini KMCM, tadi KMCM, jadi mengikut serang, bagaimana merong, tahap kejenek kejenakan, cuma ada dalam KMCM, ubahlah kejenek banyak di hitam, akadema, akadema bahan, buat akadema kita pertama, kita Bun kita di baik tenak buat berumut, berkentil, berkesentuh, bawa resi. Habang alay, nagabenta berkepat ia dari program. Habang arah ia bersiti, kawan yang sama dunia Allah dan yang dulu.
Nalai ban ya kendu chief minister ban ai bang idon kam pelong ini festival kamdan chu ban ong da kumbai to in ai din thapti namar ushu sign back ba chu approve back ya kali ga bang ipa kata ga de ge go sukumentam ba kumju ya ai ku play ni por ba polindo habrin ni kendu na benda ni program kelas long back okay go ahead sukunat nomor ba kidon tilang banirap ini hagu ju ko ni government of Megalian orang itu di department di bawah gila department kita gila mention ni nasro kalau gege gejing keku na benda jongi. Yo nga konkret nasro kan aku play ba use rani tu nangalian the next first mo berjudan lengkap nak mau di por lalai milawan hiar sepo maupun pemain nak benda mengin wan pet ya kata komrep kamtam kebalong organik kebedai waktu nak milawan menyehiar lah banyak baik penuh benar promote yang ini rekam ke jongi sini. Bak ini ngawang itu kedai ke jenis dan ke jongi. Hagi por di momen suang yang juga slow bom judon. Kung ini ke judge festival. Siapa ini datang ke jongi. Hanya dokumen si kedai. Lingba ke jenis trailang. Bagi sana, bagi ramba, bagi longkwe, bagi nongsong senong. Bagi simnya kerai dan tolong yang ini festival. Bak ini ke festival kan nungkut. Bagi persyang dan tolong. Now we Islam. But continue. Ini dengar. Thank you very much. Kelong siapa sultanat banbat masak cikemau ha kini gedong tanya ke salah jengi miui ba kini ke tamasa bam sok plang ni kata ke jempen i6 yang sok plang uba la thung la tep la rep da ki pai ba rep kodong kathan kini ke magunro ke pingwan ke mauleng bat kui sno marjan hi ke jingora ya kini ke tamasa la se kan long ke khana ke beningkong ha ke celapat lan ne long no kasim nang kang do bom poi perkat mana mono montik phong sok plang ni i hayo hat haslong itu kinong de sok plang kinong de sok jurak buju terwa i buat hayo ru kedot yang sok plang kadai saus pak 6 kilo henry kinong lap sini buat hak jing tresom ki hak jing ti sok plang kitung nadu ki benai baat balai wat umi haduk kini benai bajpo khatwe untuk benai bajpo dong dei dasang mi ningkong tiang ni kajing ngorak jeng sok plang kelong ban itu yaki bo dei uwe ni pergi marap bakung santam ha kadong kathai ni hoi sok plang umi benta jong kajala kajing dei sok plang ni thai mongro dei babhadu dei numberon yong no wala kentiu yak longyong som jeng kibiru ko ni kadong kathai nama kiyo mempedak pensan kun kiti kiyo umbok skul yaki kun kiti te haba ngala dep ya ni kadong kathai hang ni ha kathai hama kontrol hapo maulat hapo mauleng nang ta hapo pingwat ngi kibriu naru nang sep kila am di benti yo ni usap plang haba kisaj ha dau siap hapo kawa panta wi sok plang kin hap plit kin hap ot ban pun khoj kan ngi jinjar ki hitiu wi no nang sa sok plang ila sikilo ar kilo si singi
menata ha lada kilang kila 10 kilo kataru kabainong yuki malmoi breu kadai aspa sempau lai spa kemudian sai bampor arsengi yusop lang sisin belati belak sai udah mulut be hak singi tang la pasak umlongsho bot sop lang udah udawai ba namta kilong keme ki bedang armet barunda ulong udawai ba namta kini ki beri kenong sumar kasih nasi ubai dei hakapang kapeniat bon ba nda lepi langi kai kat konkistat sena dawai kemat kasih baru nu sok pelang udah ujaj sok lesak bengi orang ketim pareng on ta fruit grass mo uba bolong kesana di kispak semusan ulami kiberi kuda tung kenang bat kida ami te mentah ke bangi kuat kalong bau nu sok pelang bagi beri ke dibentip ba udah long uta umarap bakar pang ban itu dak sarkar ban lek ru hakleng hoi udona ke jing penmi dai laladan ba ke jing simkian ki bor penyan bat na kini ni ki beri ki badan ni yu ulong pisaba bat lalu benlong ban kring yakin nang wan yo ngai pertai temanta nakilang hima khairum ru ha ke jing kenduk bang ba ipa iem ilong ba simkia kini mau di umar jong ka hima nani umar ba hima kala bagi bak kala terisitom te ke ai ke bangi nyakar mentaba kajin pelong ini kata masa pulang bagi bakin soto ke ai jumut sok pelang bat usok pelang udon arjaj itu usok pelang udon dak wei per benta uba ade kajing yakhi yatit ba ude belek sekiwi pat benta jong partai nangta bagi beri jungiru kidi bon soto bat ni menta beri won tit sok pelang tai mana mesti ubun kelak won kit dah pick up ni menta alut dai mentai kila unwat tu mi yo sio ni peni ba ki beri ki kenkor dai kat nu tamlei ya keyboard penyak sarkar ke bangsa tu ni mentai ke pelong i cherry blossom ni mla benang cherry blossom dam tai ho upuni pisa dai tu cherry blossom de masih umbam belang umbam beri umbam dari usok pelang pat hi lada ka sarkar kalau rak ban kentiu yo sok pelang yaki marap kasih tasim kan ni kesenjaman kong ai ba sarkar kam so thu ba yo so plang de bendan la hak kalendar jong sarkar ka ba sini senam kumba ki jubul pa ya uciri bersam haka atam festival ne ka atam kalendar jong government tai tang ko ban